بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. ما شما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرتك وشقاين وش دارقين رسول الله صلى الله عليه وسلم شريفين زندقي خوشين زندقي عظيمين زندقي صلى الله عليه وسلم. ما شما هني حلقة كان درستقين 50 شاش جنگ بدره ماش ما زاد هني جنگ حده جنگ حد آخره رسه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنگا زهم بي يعني سربانا عتبة بن أبي وقاص جاء قاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما شتا ياكيا ديما جاء وياكيا مثل دیگه میچی لگه چهما وحدی رسول الله صلی الله علیه و سلم تاب حساب کتا جانه 20 تابی لگه که رسول الله صلی الله علیه و رسول الله دنتان همی راستیه رباعی کنه عرب راست نیمگا یه چارمی دنتان جتشی کبت پروشت صلی الله علیه و سلم کب همی کل توکا کرد کل سربانا سرا کب بیهوش بی صلی الله علیه و سلم چستو کو بداکو کیا بداکو طلحة بن عبيد الله بداكو الصحابة ميتي جو اسبريكو وتارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديما برام براسيان انت شبورتي هما غارة شيبت وكامو درسين صلى الله عليه وسلم وآبي آرت رسول الله ديما شوش هونين يقول شهنشو هوني بونز شداب شام ظاهر نبي آبي شوشت فرسول الله صلى الله عليه وسلم يساهتا داست بورزكتا فصحابة يقول واشتي هلاس یه هلاک بیتا یه مردم نه یه مردم هنی رسول الله دست برز کو چیل وٹی دعا که مردم درستان ترسد گوشت هلاک بی یک مزینه مصیبتی شان سر کهته فرسول الله صلی الله علیه وسلم دست برز کو گوشت اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون یا الله من قومه هدایت بده اگه نزانگا اگه توحید نزانگا اسلام نزانگا دین قیمتا نزانگا رسول الله صلی الله علیه وسلم نزانگا رد دستا دعا رد شو دستا ديما بيرتي دست درو هونينا وشي كيف يفلح قوم وقد أدموا وجه نبيهم شتو يكاميابا يبوت پیغمبر ديما شو هونين بكنا پیغمبر كي آيان دعوت كان تبليغ كان جنة باب رسيني الله عز وجل نزيق بكان يه حساب يه جزاء يه موزا بايد استجابة كنا پیغمبر ديما شو بكنا كيف يفلح قوم وقد أدموا وجه نبيهم رند ظهر نماز بي رسول الله هم دا ظهر نماز کو نتونتي بوشتي نندقها نماز کو ظهر نماز فهمي ساعتا كافر لوتا واپس بروان شما زانت ابو سفيان چه جواب دا عمر بن خطابه هم وحدي لوتا روان چه جاگاها ويل كنا فرسول الله درات كنج رواقا بتمكهني مقا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر راهدا وشت برو بچاره هربا هشتران سوارا وابسه مهار كتا يه مكه رواقايا هربا ان ابسا سوارا هشتر مهار كتا إشان نيات همشه پنا دورا كنا كايا مدينة فرسول الله صلى الله عليه وسلم چاريك شتا همشان پوشتا چارته إنا هشتران سرا سوارا وابسه ابسه مهار كتاغا هني شمانا ابسه هني راحت كنغا وتي مولكارا وغايا فرسول الله صلى الله عليه وسلم وحدي صحابه يركبتم وتي زهميا چارغا لهتي بازي زهميه رسول الله وشي برتي مدينه علاج كنه وبازي شهيده چنچو نفر شهيد بي هبتاد نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد بي هر هبتادا هنچين قصه مشمازات عجيبه قصه هسته هنچين جهادكو هنچين بطوليكو هنچين موقف عظيمي هسته هر يك قصي هسته هر يك كتابي تشا يا صحابه فرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة كتا لهتي شهمية صحابه يا مدينة مردمة وحجة مدينة ديرة تشتكو شهيد لو تبرنته مدينة شهرة يعني بازار برهم بقيعة كابريكا وشتي رسول الله دروست همي جاغا كشاك بيته هم ده دفن بکنه همین مانه همشه باز مردم یعنی دیگ ملکان وفات با گوش میلاشا بره می ملکا یه خلاف شریعته مدینه احد 3-4 کیلومتره رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشت هم ده مرتگه هم ده کل بکنه
باز مردم هنچه کاید عربان ملکا مثل مرا لوترا مثل لاشا گوش من لاشا بیاره ملکا همودن قبل کرد و یه هر بر لاشا برد دلاپانه پاچ کنه روت موتانه کاشا دلاپانه در کنه بلی نگه بدن پدن دوچند پدن کرایا پدن باری بالی ها يدرو خلاف شریعته ها خلاف سنة رسول صلى الله عليه وسلم مردم میری باید همودن دفن بی حتى كافران ملك هرب بيري باید همودن دفن بی الله سبحانه وتعالى آيان عمله چاري ملك نچاري كجا ملك تو مرتقى فرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي قوشت إنا همدا قال لي كده راندا قال لي كتاب بازينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة زهمة دست زهمة ريشة ميرشة قوشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كابرا چيكنه ها كابرا براه كنه لحدا براه كنه دو نفر هور بكده سي نفر هور كنه سي نفر هور كنه جاب توقع آيان رنگ سهرين رنگ هون رنگ لكن آيان بو مسك بوين يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب الريح ريحه اللون لون الدم والريح ريح المسك كامت روچه هنچو قايا محشر ميدانه گوشت هنچو دفنه إلا هما چیزا کاشه گیشینا چطور گیشین چیزا مثل آسنا جنگ ورا کتا پوستا ورا کتا جنگ واستا ایشان کاشه ایشان دفن نمکنه لكن هما پوچا وقت پوچان دفن بکنه دیگه کفن میچی هر با گیشیم محتاجا نه لحتي مثل دق بوتش نبيته پروانه لكن همي وت بوتشان دفن بكنه غسل مكنه مش وديته نا ما غسل مكنه فهنشو صحابه درستا همي طريقه دفنكو جابر بن عبد الله وشيشاش ما هراند من دل ميتي بي ما واحد ما وت بيت وعمر بن جبوح يا كين كابرا كتاتي اولا كاب براهتر كتا من هني قدرته مرا بيت واسطه جدا كابري جنا شو جدا كابري جتي وتيات كوشت من وت بيت كاشت هما دابا هيك بدل نبيته هما داب بتا هيك بدل نبيته وش بس هم دا گوش سرا يا كابي بتا همي گوش سرا يا كابي بتا ما هما كيسا مشمرا گوش بكيش ما بيرو كاج والله هر محمد هم بعدي گوشي چنچو وقتا بس همي جاگا ميچي پیشانك دو بروان آخر بروانا تابي بتا فوش بس همي گوش همي شحبا تاب بتا وش ما داركو دي كابري جداكو همدا نازك همدا لكن يا كابر همدا بتا شهداء أحد كابر همدا بتا جاء زمان تشل شاش سالة راد يك مزني هارياتك يدا يك مزني كوري نازك كوري نا يكور هنچو پور بي يكورا هم يكابر چيكتا ريكي بور ها ريكي وار زميني وا مردما مدينة مردما گوشت ما تورسين بلكن يهار كيتن يه كابران پاچكان شهيدان چيسكا معاوية رضي الله عنه گوشت خليفة معاوية امير معاوية چل 6 سالة رد جنگ خدا فمعاوية امر کو گوشت يه شهيدان كاشه برزه کنه نه همدا زمین برزه کار آب نرسی فدرو كاشي تنتس گوشي ساعات که همه صحابه چوك هسته زندگه امراه بتا نه جابر مثل جابر عبد الله چوكين فلاني مثل زندگه وهل شو گوشتي هركز بياي درو امراه بتا كاشتات گوشتي درو هم دابا بتا جانه هنچو گرمه هون پرتا نه هما حالته پورا مرچگين روچا شهید بتا ये 6 साल रद ये शर्तरे शहीद बितगा ये درستن قرباني دوستي محبتي اسلام واسطه داتا شهادة رسول الله شهيد واشت رسول الله يا الله ما شهيد ويا شهيدة رسول الله وش ما شهيد يا الله يا بندا شهيدتي راها شهيد بالتقى هي واقع بي زمن معاوية رضي الله عنه فرسول الله صلى الله عليه وسلم راندي شهيد دروش كابر كتا رسول الله شان وفاء شهيدان واسطه همي وهدي رسول الله احساسكم من مرق نازكه هم وهدي احساسكم من وفاة اجل نازكه همي نادراهي شروبي رسول الله اخري نادراهي اخري وفاتي رسول الله درات قشت بنا بري احدا آت احدا 8 سال رند 8 سال رند همي شهيدان سراش دعاي لوटे نمازي داتا نماز جنازه
همي شهيد دواي لوته نماز داتا نماز جنازي داتا شهيد أحد 8 سال رند همي وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دوستي همي شهيدان هستا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلاس بيه شهادات لوتا دار كبا روان كوا مدينة لكن مدينة خبر هالشي أتكرسته رسول الله شهيد بي ها مدينة هني درو هبر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد بتا كشاك بتا جنگا آيات نازل بي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله هي آيات نازل بي هم يهبرا باشك بي رسول الله كشاك بي فالله سبحانه وتعالى قشي هر پیغمبر یا میری یا کشک بی پیغمبر الله سنت همشه ایا هر به پیغمبر میری یا شهید بی شما و دین انگار کنه و اسلام انگار کنه لا اله الا الله انگار کنه فمردم هنچو ساک حیران تا هبر پاشک بی لحتی گریه وگه یک جنینه چه همی جنینه نامنی سمیرا من بني دينار عند دينار زي جيتها أنصاره من بني دينار إشي لوق واجه جانقاشته إشي برات جانقاشته إشي بيت جانقاشته هر سنة شهيد بيتا هالي أتكرسه تيه همي سنة بيتي لوق واجه براتي شهيد بيتا جانقو حدا وهي هبر آتك رسول الله شهيد قوشي شهر من أبو رسول الله چطوره لا قشت رسول الله الحمد لله ما مردما رسول الله دي قشت ما دي رسول الله برابر قشت إنه من باورنك يا هبر باش كي رسول الله كشاك بته هبر باش كي رسول الله شهيد بته چطور يا هبر دروغ يا هبر قشت ها درات كم مردم جنين درات بچك درات وطن چارم جيش پیداگه ايا رسول الله گونه يا گونه آت كان چه نزدیک بته جنين اگوشه گوشي بچه رسول الله پیداگه اشه رسول الله ابسرا سواره وشنا مو كمان وتقندو شات قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشت يا رسول الله كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله هر مصيبة مرة لاقي ما ينازك تري مردم بمرا ما ينازك تري مردم شهيد ما مزنية مصيبتي ببي ما مال براوتي ما جاقاه براوتي يا رسول الله تو زندقة تو برابرة تو درست ما يدلتوك أرزانة ما يدلا سباكة ما يدلتا واشا تي الله راها يهرج بتقى الله صراط مستقيم اشتقى في جنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جانقو حدا وشت كل مصيبة دونك جلل هر مصيبة راند ما ربلاقي أرزانية مصيبتي سباكية مصيبتي قنبادية مصيبتي نيتو يا رسول الله يما مزنين قنباد هم شيء هبرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشاك بتا فآتك رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة يا رسول الله هال آتك همه مردم درات کگم ابو سفیان شو تگن یمراها پدن وشتا تگم چیه گوه وشتی ما چی فایده ما چی کت رسه چه یه جنگا ما مقصد رسول الله کشگ رسول الله کشگ نبی ما مقصد اسلام برباد کنه اسلام همه دابه نه یه دراهیه مقصد ما بس 2-3 نفر با کشت ما هنی خوشحاله ما یکی کبزی نکو یک مسلمانی ما کبزی نکو یک مسلمانی ما اسیر نکو ما یه جنگ فایده چیه و هنی زحمت تبتوره آخری درجه بیا واپس ما شما رهیم ما شما واپس رهیم پدر رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه حمله کنه همین مقصد بین موت مقصدم پورا کنه وشتاتا همین وشتی ما همین پدر واپس رهیم نه واپس هجوم کنه حمله کنه مدینه سرا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهبر حالات كرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتي هركس جنگا جهاد وقمنا قون بتا وحدا واپس نياتك هما مردم قمنا امراه ببي نا همي مردم يجنگ وحدا قمنا امراه بتگن چه جهاد چه آخری وقتا من قوم بتگن واپس نشو تگن مدينة يا در نياتك يه همي مردم قمنا امراه بي يك همشان دنبا مشمارين بلي چوم احساس مكنا ما كمزورين احساس مكنا ما ضعيفه احساس مكنا ما شكاستوا ما هما مسلمان شان كافران تو كاسي دو نفر كشاق يعني نيم
همین تو نیم صحابه کشک بیا 3000 نفر بیتا 3000 هشتر گون بیتا 200 ابس جنگی گون بیتا سلاح کمان تیر کمان دراه گون بیتا رسول الله صحابه چنچو بیتا 700 نفر بیتا یه گومار نیم ها 70 نفر شهید بی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم 32 نفر چایا شهید بی رواية 22 لكن صحيح 32 نفر كشاك بي چایا ها چایا كشاك بي ها شهيد مسلمان شهيد ما كافر شهيد كشاك نبي ها هم مسلمان هربجان كان خالص نية الله في سبيل الله بشي وشاك شهيد بي رندك چطور طريقة چطور رسول الله صلى الله عليه وسلم درات في احداث بي ان شاء الله ديم حلقة بيان كنا والله تعالى اعلم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم.